Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ke Hill State People's Democratic Party HSPDP kalapan pau ke jing kershan bapura ke sarkar jilla halor ke jing tmu man sedang no ke jing kren pin bet pot hapdeng ke Meghalaya bat Assam ha ke bentar ke baar ha bakren shikilap thai khubor ha khandai tre unai tung arja arpandrio u president ke HSPDP uba KP Pangyang ulong baka party kum ke dekhot jang Meghalaya Democratic Alliance MDA ke yang skam man ai ke jing kershan ke sarkar jilla ha ke jing le ban pin bet no ayo pot usam Uloong ba kajing pinbet yo pur usam kalong kamat keberan kambhai ke jela ba ka party ke kershan ke sarkar banwat ikilat ke linti ke babiang ban pin kun no ikini kajing ka ja ke blan islam ulapin pawro ikajing kermen ba yagi hinriotli ke benta ke bran sa ha kajing ikan at pot onla ban pinbet no ha kajing lam jong menteri rang ba ke jela u konrad ke sangma Nagaliang jungi ke party ke baju yang barabor ke judan hakini ki manifesto jung ke party ya ke matri kam jongka ke banding kong kere ke bodari nadu ki pot wa menswa badan don ki presiden barim ku mai do ping ban terter du minta te nakaliam jung ke party ke badan lang minta ke MDA government aku ba mangi long kum ka we ki partner ni ka alai te mi pen pau ni sumu how ya ka sarkar de bau chief minister aku mentala notify ya kenika phase 2 top bat ka Assam boleh berurusan di ni tip penginan don sakumba undertly ki sektor mo nani ki area te hakani ka notification ba mission haka like trip jom June ni penai June penai badam te langi ibiang ba kidan ni likely ki regional committee ba ke sarkar kala constitute ke bari gari Bhoi district ke West Kashi district ba ke Western Hills district e agbere bat kani nagaliang jungi kum ka party ke baju raise technical issue bat hoi ki we pat ki stakeholder ke la manlong ku ki NGO ani ki we pat ki pot parties ngai ni ngala shushim kumba ka party ke yeng te kajing thu jungi bandan bagani ka sarkar ulong bang penjat eri ki mat jura ka party ka dan bandra lang ka sarkar ya hol kani ni pen pau ye ji sungu ba kajing ai ko be ko pami honorable chief minister ba kumala kren nadu inen swa ka election nyo ka Assam ba indala kut ka Assam assembly election kamut akan sadon biang ka jipteng ya kani ka kamu di kai ke bagi kam semutanat kalau bayar kene ka phase 1 kepala de ya seprang da kini ki atli jela di sa ka phase 2 ko ni tip ki dong ki caka ki ki bathang ngara marsan pusne muniswa ngimla an pendap ya kene ki cing put de henry ngi scam ba kene ka sin penya dari penbaik ke ba ar kala bandong ba ngidon ke cing kremen banginang la susu ban penbaik di industri sektor. Tekindia ru ngakwa ban kren mariade ngahap haganeka West Kashi Hills Regional Committee jogala pi sektor te ngida sungkumen ru ba ngidon hangni ki santli ki mat ya kren mo ki 5 course of principles ban ya kren ya ganeka bedai ber urusan kata kalong ba halor ketu kabangi oka kabaka way ni mat kadai ka historical perspective antaka kabaar ka yen kadai ka ethnicity of the local population kabalai kadai ka contiguity with boundary lene ka jingya ibiang di markapur kabasaong on kataka people's opinion lene ka perception jong of the people living in that area basan gede ki ong ka administrative convenient manginde ban klet ba hadu mentahi ya ka official map to Meghalaya finlap ba barok art li
ini kicakaya kacia kingdom hak official map jo kami kali nadon lepate ka klem kentup ya kini aku kicing kicakaya kacia kabamut ba nadu bangi yale ya ka state nadu ka sub state papan benah kena ispat pendai ka state berpura kena ispat puan ya kini kicaka la syai syawal jong ngani ka map dan itu kata state pertama kami kali kan bahagia jile ke state baru ki jai penriu khasi penar bergaru ki kelinti bandondut kata kawai ke state pertama dan dapat kawan pada ketua state sub state kadang biang nomor baru ki Israel khasi state dan ki tu ki state ba mendai mo ki de bandona ketua state pertama dan ki orang ketua state Megalia kan bandawang le ke state kata Spani puan the North Eastern Reunification Act 1971 Hilap untuk bala notify ke state jong ke Meghalaya dari Garo Hills District kat ke United Kasni ke district kat Hamdan Chuk kita ke Himar Mensua Himar Ndai nak kata ke Gao ke Jio state jongi kami yo kat kumbala tamu dak kino yalam jongi dan ke jangu pai ba jongi nim som don ke jing pembaik thamai ke tu karang ha bi hadi ke district ke Ndai nadu ke por karen marak sorasan kita mengkaji badai dari halang pi sektor hi ni melakan dan bang idon ki kasi idon ki garo idon ki pele tenrai la ring kren badai han ni ka don sa kata ka historical historical background dan ni ka bagi om ka historical perspective mo abu te om la ban len ba ki native dan ni ki nong snong ki ba tenrai mo ki dei ki kasi hi hang tu nadu ka por phareng poso karasa hadu yo jala te ka voice lene ka sur lene ka opinion ka lomba ngangek bangin sim hi ya ki trashnong ki try mulu ki banadu ndain thai te ka bagini ki pali padeni na hi banlen ki de ki migration ki bawan nang hadin ki wan migrate na ki we ki chaka na ki we ki district tu Assam batleng sha ka tu chaka te hnrei ya ki ru akali yang jogi ngim persaya kata ka bakin don maki taru ya kam lepa dari ka khendau ka siap ka sensar ka bisa kan no ako jogi kecak ngbe ko padon ka bari hok ki native dan ki tribals kita yo ki babun balang hi kan long kumta tenrei dari sini ka suri ni pelita na nek ba kam dei bagi kwa Meghalaya kata ngi sai kum bagi pin pau kum bagi express mo na ka posh tenrei ke jindon ke majority jom ki trashnong ki trai mulu baka sur ko baklang jom ka jenrei ke jumi khamtam bolong ba milia le ya ganila palak sanpo ko sen te ka tahi ka dei ka ba pening thu ya ka jenrei jom ya po lampi ha ka samru bat ka jalal jom de ku ju ba ka dei mangi ki trai mulu ki ba yeng ba man ra ki ka chaka ha ko ka tahap haka map official juga Meghalaya ya katahi ngele ban hamno kai bala da kam dai le ba ka don ke dispute ko mod lindon ke dia ke jinga dawa ban pembe kursa ke isane ka daw ko bago sam e paki ini ki Nepali ko ka baki sawan poi bun e ki Nepali hindu ki don ar teli ki jinjabi kasem kat kena ispa prapun riu prapun nyo ka don ka tu ke jinga ki jong ke jinga lam ka kesu movement kasino kasimo kalau tak hari itu baru sodong gini kita kajong ke west kasih sele kipet nih gitu kita kaki badai kumha merang area ke nongstang area ke rendu area mo dan nabi kipet kile chatai sha lampi nama kadang hap ke jaka no man's land nih kyo dispute area tegiyo ka protection na sokara sa ti nakata ka daw ka jingwan hangtu banbun ni rusong de nakata ka be kabar pada ka sem 8000 sipauru tingile pen ngilekhi mangi halampi ban wan ra ya kaneka jington bepu ti hang su ko poru kadang don se koi pada ka komperkhat jong kini ki khani pri nomor kitang lo minority ham duna shu do porte ki ko ai ka jing skanya tarai ti ka skora sam ka ma ban len hi ba ko por ka pensiun ki bubun ba ki parlok ni pilih ki wipat ki jaka ki jok asam ki wan salang anta tengai ban justify kata kolong ba yang ni pek na ka sensus no isi ka sensus ng asam
mar long dispute ke ki ka don hangir ka don te pit pe nya ka sensor san punyo asan puwei katnai span ri puwei katnai span ni puwei mo kumta tak ter seri dispose nem dei te hang tu pi siam ba kidang ton kidang wan hashen dan hagis nem ni ba pada slim ha lai no ki kat tu ga dengot te kila don adu isnem katnai span ri posan katnai span ri pra ta ter kan ki ba shong kuti ka jaga dai ki ba bun hi na banlen but laru ban penting kenapa lada wat ha sensus chung asam ngatharai ba kidang don tang kini kisnem arjar pu wei ne ka ar wei si karwei kum pada don ba di kata ka dai jing tikna jungi ba ni shong mangi ni sa mangi bat ki jaga jungi kata ka dai jisha la kumangila dawa ka soka berkata berkelasi ni ka kam tinggal long ready ngadu ka district administration ka public opinion jong kisnom bar khoi ngadu ka ni ka phase 1 mo phase 1 ru ada pha ye ki ko kisla ki paiba ki kisnom mo ki himaru de ya ka jing mon jong i bandan hang ni ada somilut de ki ko kisla stang ba ngin yopan bu lese ka public hearing lene kadu kanu ka baka regional committee ka sesi tambah kipai ba jo ka de ka thain la lo ready pan ya kren dan ni pan iya ka sur dan ni ban tu ya ka ta historical background ngain thai ka long bale de ki makasi ta ya ka ta jinglong ka ethnicity ke je pendiu ka blandu ngain thai ka don to dari ke prosantli gini ki kriteria la ne ki principle ke ba kane ka jin pun put kebuan ni suatu saya bagi metode yang disangkali kibaki bu maki historical background mo nanta ke ethnicity mo ke people's opinion mo nanta kata ki orang ka contiguity of boundary administration convenient kita berkait ni milong ni marbalai la san pusun tam ka administration le u kasi jongin ang tole de kan kata kim julai wat ban ai koi FIR sha ki bo sarkar ka pulis sam wala ginan hang jam ro ke development ro ngin jusim nang tai ka jing te buru ngin ju yesim manta sha tai pi kun kita ki ka kalau long pa ba ni san teli parameter ka piang yang ni wan justifiable na ba ko ka kasi hills area na ni ko Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya